lelo bhodlela mase kuthumelela lona uyolugubhele ethuneni fresh ufuna ethuneni fresh umuntu akhona uceda ukungcwatshwa ulugubhele lapho 7 days lelo bhodlela lelo emva ka7 days uyathatha ulugcobise kuwe ngaphambili before making social intercourse naye kwenze sure ukuthi awufaka just ukukhwenyana ungene kuye wenze social intercourse ungagcokanga one round ayikani only one bese uyahamba uhlala phansi ngasagcobi only one for that day ubufaka lesithuko achubeka wenza kaningi ngayo only one then uhlala phansi lezo impethu lezi ebezidla lomuntu uceda ukushona njengoba ukubhule laba leli bhodlela ebezidla lomuntu uceda ukushona once yena waya komuntu naye wayedliwa ziyodla yena naye umuntu wakhe ziyovumbuka ngaphansi kwawo bafuna impethu ngaphansi banuke into exa usathana banuke impela babe nephungeni ibi and bavumbuka impethu esiqatha-ke siqatha-ke impela lesi besidla loya muntu lokubhela umuntu lela bhodlela siqatha-ke kubo siphume ngaphansi impethu asenama ayibona abone ngempethu abe neyibungu inkinga lapha abalibele simudla lwesifazane sisimcela isibeletho hayi 2 weeks nje enough umhlala wabo amusho futhi naye lo wesilisa basilibele simudla intakhe libele yashrink ibuye lapha ngathi yanyamalala base iphelile hawu nayo lakhala igcino